Silav xêratên temaşevanên hêja. Di çerçeveyê rêzêweşanên Kurdîxana Akademiyê de bi wêşana dihemîn em bi we re ne. Îro em bi helbestvanê ciwan ê helbesta Kurdî re ne ku bi helbestê xwe li asoya helbesta Kurdî cêgirtiye. Birêz Yehya Umerî bi me re ye ji bo daweta me qebûl kir û em spasiya xwe pêşkêşî dikin û em dibêjin xêratin mamoste. Spas dikim jî xêratê didejî xêratê gelek spas. Çawane. Başım spasiya dikim hêdî dikim jî baş û selamet bin. Spas dikim mamoste. Dingê piçkî kêm têm bikarin piçkî de dingê xwezê de bikin. Tamam, ez xêratnê li mêvanan jî beşdar û bîneran jî dikim eger hebin. Hemû xêratin e dubare û hêdî dikim em pevra bernameyekê xweş derbas bikin lê we jî de. Belê mamoste em spas dikim. Ez dixwazim mamoste bi kurtasî bi we re bidim nasîn. Paşê me li ser pirtûka xwe ya herî dawî got derketî kokteylek seba ez û hûn wiha biaxivin. Her wiha em ê di nav sohbetê de cana jî li ser berhemên wîn berê û rêwîtiya helbest û tecrübeyên wî jî biaxivin. Mamoste Yehya Umerî li Mêrdînê navçeya Derkê hatiye dinê. Di sala 2017 de Beşa Ziman û Edebiyata Tirkî ya zanîngeha 100. yıla Wanê mezûn bûye. Di sala 2020 de jî heman zanîngehê mastera xwe di Beşa û Edebiyata Kurdî de qedandiye. Niha jî li zanîngeha Mêrdîn Artukluyê de Beşa Ziman û Çanda Kurdî de jî doktora dike. Mamoste doktora çawa diçe? Vallahi doktora va fêrafçekî zehmet dişe ji ber meseleyên Almanyayê. Niha li Almanyayê jî ademê de dixwînim û teza min wayê divê teza xwe binivîsînim ew çekî hêdî dimeşe. Nev dilê min e. Belê mamoste. Mamoste di sala 2015 de jî xelata helbestê ya Arjen Arî wergirtiye. Heta niha sê dîwanên wîn ê helbestên hatiye çapkirin. Berhemên mamoste anatomiya demsarên zer, nergiza li deftera bişkivî û mijara me kokteylek seba ez û hûn biha. Birêz mamoste em dest pê bikin hûn dixwazin. Pêşî dixwazim ji we bipirsim hûn dikarin ji me re rêwîtiya derketina kokteylek seba ez û hûn biha bêjin? Belê serçavê ev serê du salaya li Almanyayê dijîm û du sal û nîv ve nav keftûlefta ziman dem yani hewl didim entegreyê jiyana vê derê bibim, vê derê nas bikim, ziman fêr bibim, xwalkarekî biguncînim. û li ber re jî min hewl dida helbestên ku min li welat dest pê kiribûn li Kurdistanê dest nivîsandina wan kiribûn binivîsim ji ber ku dîwana min a beriya vê 2021 de çand wêdî yani ez naxwazim zêde dem jî min nedixwaz dem jî zêde têkevin nav bera wan û di ber xwendinê xwe re di ber hînbûna ziman re li ser wan helbestan xebitîniyên ku min li Kurdistanê dest pê kiribûn û li Almanya dawî anîne û ev pêvajoya sala dawî de yani sala borî havî nîvan çaxa planonan dest pê kir wekî dosya min biryar da bu ez amade bikim û qederî salekê li ser wan xebitîm. Yani dibêjî xebateke wisa her roj nalê di ber re kengî derfeta min çêbû kengî ez xwest yani dilê min bijiya xebata helbestê ser wan xebitîm û hindek hevalan re parve kir hewana xwendin şîroveyên xwe rexneyên xwe nirxandinê xwe bo min gotin û gor xwendin û pêşniyazên wan jî min carê ew dosya min revîze dikir herî dawî jî vî şeklî çap bû ji weşanê palê. Spas dikim mamoste. Di destpêka pirtûka we de jî destana Gilgameşê parefek veregandiye. Gelo çima we ji gemînî berger kir. Ev pirsan min jî em wextê helbestê we xwend li pêşiya pirtûkê jî hebû. Wekî gom dizanin ez bi îngilîzî zanin û derdora we jî zane. Gelo çima we ji berger jê çêkirî çêkir. Rast yani ez îngilîziya min nedwê asêrê ya rast ku ez wê metnê wisa xweş wergerînim lê hevalên min hene wergêr min jî bes ev dîwan hinekî bersiveke ji bo vê serdema me ye jî yani ev serdema ku êdî em yani serdema dijîtal e û em dibînin hişê çêkirî gelekî pêşketî wergerên gelek baş dike sîrayetî her derê jiyana me kiriye ne tenê wergerên xwe yani îro re
خواندەکار و گەلک کەسێک و کارمەندن مەمورن دەخەبتن بێ شتێکی ناکەن یعنی بوویە ئالیکارە گەلک مەزنش بۆ مرۆڤان لێ ئالیەکە بژی مەترسیەن وێ گەلکی سەرمە هەنە ناوا دیوانێندا ئەو مەترسیە وێ چەند هەلبەساندا من نیشاندا یعنی ئەو مەترسیە و ئەز بخوا هیچێکم و یەک ئەز بینم مرۆڤ خۆشی هیچێکن شتێک من چاپێری کردە لەومان مخواست وێ ئەپیگرافێ شخوا دیوانێ تەنێ ئەپیگرافەکە هەیە مخواست وێژی ChatGPT وەرگەڕینەش بەڵکو یعنی گەمینای گەمینی بوو وەرگەرە یعنی جەمینای حەقەتەن کوڕیدە گەلکی سەرکەفتیە پڕ بچووک دکە یعنی دوێ وەرگەرە دەژی من بخوا هەندێک شتێن وێ سەرەڕاستکردن چەند مداخەلە من لێکردن لێ پڕ بچووک یعنی ئەو هەمووی وەرگەراوەیە یان خواست ڕاستەڕاست کەدەکوێژی تێدا هەبە نەتەنێک واز بەسەوێ لێ ئەوژی ببە پارچەیەکی ئینشاکردنا وێ دیوانێ دەما دەستپێکاوێ ئاراستی وەختەیە مەجبور بووم خوێندم دیت ئەس شاش بووم لێ پرچێکی باشە دەما بووم هەلبەستیان خوێن بنویسینن کیژان هەستێ وێ لە پێشن گاوات زنویسم بێگومان هەستا منە شاعریە پێشە یعنی ئەز وەکی شاعر ئەز دێم چاوا ئەز کارم هەلبەسێکە باش هەلبەسێکە باڵکێش هەلبەسێکە کو ئەمبێژن باڵا مرۆڤان بکشینە وان جارا وان تێخە فکرینێ جارا وان چیزان شۆخ بکە ئەوە یعنی هەستێ منێ سەرەکە ئەون و ئەڤێن شاعرەکینە یەن هەر شاعرینە یان ڕاستیان هەر شاعر هەر هونەرمەند گاوا بەرهەمێکی بنویسینە هەستا و یا ئەولا وەکو بەرهەمەکە باش باقرینە ئەو ینی داپڕینە ناپڕینە ئەو نیقاشێک دنە لێ خەمامەیە سەرەکە هەر ئەو دوو یعنی ئەو گۆرت هەمەیە چێ دەبێ مەسەل گۆرت هەمەیە تەمایان ئەو خەم دەبێ خەمێن دژی دیکەبن پێشیان گاوەکو بۆ نمونەت هەلبەسەکە بۆ نمونەت سەر کورپەروەریە بنویسی یاژی سەر ئەڤینداریە بنویسێت سەر ئاژزیە بنویسێ ئەو بێجارێ ئەو هەست دەبێت خەماتەیە سەرەکە یعنی کێلەکاوی خەمێتی دەخوازی هەلبەسەکە سەرکەفتی بنویسێ لێ گرانبایی کیژان هێست هەیە یعنی دوێ دیوانێدا ئاغلب هەلبەسێن وەلات ئەڤینیە زێدەنە و جهەکی ڕەخنەیی کوردبوونێ سیاسەتە کووردا حرەکەتێن کووردا نێرە هەنە سپاس دکەم مامۆستا ئەم پرسەوان jî wextê me amade kir pir yanî dil û can amade kir tekiliye di navbera ez û hûn di çi ye navê pirtûka me ez û hûn kokteylek bû naçı bû erê kokteylek seba ez û hûn buha yanî tekiliya di navbera ez û hûn çi ye çima sernavaka wisa ya min xwest ez yanî xwe û em bêjin ew girse ew mirovên ku ez ew mirovên xeyalî ye ku ez gazî wan dikim ez wan re daxivim nava helbesê de ya jî ez helbesê ji bo wan dinivîsînim ez wan diyar bikim û em her du di hevokekê de di dîwanekê de bên bahev lewma min xwest navekî wisa lê dayînim û kesek dikare wê hevok ji bo ku hevokeke nîvçe ye hevokeke şikestî ye her kesek dikare li gor xemên xwe daxwaziyên xwe tecrübeyên xwe wê hevokê wisa temam bike yanî kokteylek ez û hûn seba wiha nizanim çi nebin ya jî ez û hûn wiha nizanim her kes dikare li gor xwe temam bike û ev berdewam yani her dem ji nû ve derfeta ji nû ve afirandinê dide navê dîwanê jî yani her kesek dikare li gor xwe navekî lê bike wisa wê temam bike yani ew navê nîvçe yani kokteylek seba ez û hûn buha û pêşîza we gotû kokteylek wir di çi mane heye ez naxwazim wisa hemû maneyên wê vekim nana vekir yani burada helbesên gelek şev cihê hene hem wek şêwaz hem wek naverok hem wek îstek hem wek helwest û ji loma min got bila kokteylek be yani kokteylek ew hemû helbesên cuda di dîwanekê de hatin hevdû rengê
کوکتیل که بگمان وی بدیم مرو الفيا اللي لنا مرو فشته یعنی او کچه کی وکی جو وکی ناوکی وکی تکنیکی میکردن یعنی مقابلا اف مثلا ویاوی داکو هم یعنی نیتا کو از هنکی پیشیل رخنه جی بگیریم یعنی پیشیل وان هر هلبت شب جدایه شواز جدایه نظام جدایه ل او کوکتیل ریل بروی هنکی ریل بروی که دیگه کو اف چه نبینی یعنی او بزنتی و ساعت گرن و تمام دیوانش هر بوین یته هاتو آماده کردن کو شب جدا بن ل تمام دویده یکی یکشی نبره وانده تکنیک نبره وانده هبه نبره وان هم کماینده هلبستانده شالی شوازی شالی فرهنگی و بله ماسته سپاس کم ناوی براسی چی پر خوشیم که من پرج ناوی پتو که راتو بو ماشین والله گلک هات رخ نکردن جی بکو اره هنا كان وقت جي عجبان جي كيف خوشيه يعني نا والله خوش از بون بله مامسته هندنا برا بیرانینا شخصی و بیرانین kolektifin Kurdan de tekiliyak çava datinin و ev yek bandora ki çava le helbestên wedike. بیرانین kolektif همان دمه بیرانین بشکنش بیرانین شخصی جی يعني اب نبوا بیرانین در مزن دبن جوان فرد دبن بوان دشن و تاثیر اوای جیانا مدکه تاثیر سکنا مدکه تاثیر فاندنین ما اوای جیانا مدکه لو ما از بشکم جوان بیرانینان او بیرانی بشکنش بیرانین می اندج ین شخصی جی يعني ين تاريخا منا شخصي بخواه البته في ديوانه جي هناكي جوي يكي دربو خواز لقال خمين خواه لقال بيجن بيرانين خواه ين شخصي و بيرانين كولكتيفين جواكا كردا درب بدن درب رياح البستي رياح عندك حماية جارا نزان بو بسريانا يعني إذا من باندورة كتشاوى اللي حلبستان دكا الودكا اره يعني باندوراوي او يعني او بيرانين كولكتيف دخوازتم تو وان بنويسي دخوال همبر وان برپرسيار دبيني كو شكلكي بحثوان بكي او بلكي ريل بر تاكا كسبونا مروفان جي بگره يعني او هلاوي جي هيا لمن خواست از وان بنویسین و مخواست کسی روان هندک تشتین کد هندره مشی دایه بینم زمان در بکم او بگوان افره که پاک بونه ایش یعنی بگو هم کسی تراوماتیکن او تشتین کد بیجه بیرانی هم کولکتیف همان دمیر تراوماین منه یعنی ایشین منه برینین منه و هم بروج و شب وان رنه و هر ایشی ده اول کلکا منه یعنی هر شکا بکو هم تشتکی دیکن او بیرانین kolektif بیراج وکیل کلکاته و اوجی دوزات شتکی جوی کارته وی کلیه دیگه تو فازه بشکل کی بیشتر به جرا موتیواسیون تا خرد دیگه جرا جی در کار گر دیگه و به درجه وساو یعنی گاوا کومن بیارد دوسیه کی آماده بکم او خوش با هات بون جمعه و هنده کلبس هنده کن ببون و بشکل تشجیدان و دیوانه ده هلبستين وده امكلك بيبين بو نها زيادة نايم بكارانين ومدكارن بيجن كوهاتن جبير كرنشي مديتن قالوا تشت كليا وبوان بيواره هي زمينات بدم اشف ويا نابي هلبستاوه بو يعني جبوه حستيمي تشي يعني تشت كليا وبوان بيواره هي يعني اشف بلكي جبو هندك دفرين كردستاني جبو هندك باجاران بيبك جبير كريبه يعني بيبك الناس بلي اساس الجمردين ما وعشر المردين قالك تي بكراني لما يعني من خماوي كي نفر قابكو من بيبا عشر بكراني از بيجم عشر بيبا كمريه و هلبسه كده ويبكار بين بلكي ملات جي حزب كوي باجينا خما كمنا وساتنا واز فا قالك شعروسان يعني از نتني ام کاریم پیوان رایه و گاوا کو ام کفامش پیدا کرده گاوا کو ام حس بیدکن کو هیلک و پیویا هلبسی هیا دکاره هلبسی رجی فشل بسکنه دکاره روح کیدن
كراهية جدًا هالبس زي لبك أموانا بكارتين جبروي كي أو حمو هالبس بيبين كو تو أماجة واندك أو بيبين ويندنج يعني ينكو من شوان حسكرية ومن شكلكي أو هستانم هو تفكاريك باش لهالبس من بكين نبخ ماكو يعني نبند الشيء كو از بيجم بيب هاتناش بيكين خدش تجيو ساتناش يعني أري بلكي بيبكي كو 2 سال بري هاتو كارانين وكانت فرهنگ آدم أبو از کار بینم تكفى دفترك تكفى كتابك لو تجاري زيادة تفكاري الوية كناك كوديس أو بي بفشة أو تشتكي دنا يعني أو عليه وية پروردهية تكنيكية تزانم جالك عليه وية عندنا يعني. سپاسكم مامۆستا. دلۆژامەیە ئیرۆ ئاڕەوشە هەلبەستا کوردی چییە و چ پرسگرێکان دژی وەک هەلبەستوانێکی جوان هەموو چاوا لێ دنەرن. ڕۆژایی ڕۆدە پرسگرێکان مەزن نەتەنیا هەلبەستە کوردی یا ئەدەبیاتە کوردی پشتی خوێنەرن يعني ئەو سازیا خوێنەران یاکو فیدبەکان يعني یاکو فیدبەکان دەدەن نویسکاران فیدبەکێن ڕەخنەیی ئەرێنی نەیەنی چ ئاوایی بە نەبوونەوەیەکێ یانەنا من هەلبەسە کوردی هەلبەسە نفشێ من و یە بەریا منژی هەلبەسەکە باش دنویسن هەموو و هەلبەسوانی گەلێک سەرکەفتی هەنە لێ ئەو خوێنەر سازیەکە و ئەو سازی یانی گرێدایی سەدەما ڕەوشە کوردان یا نەهال چار پەرچە کوردستانی لە 3 پەرچە کوردستانی پێمان بێژن ئەو سازی چێ نابە و لۆما ئەو سازی تفکارین محتمل کو دکاره ادبیات کردی هنر کردی بکه جبر کو زمانه خو پرورده نه جبر کو سازین زانگه سازین و زانگهی تنه یا کتابخانه تنه انسان چتنه دکاره و بشتری الادبیات بکه الهنر بکه من پروبلم هری مثلا و او چاره سر بده پروبلم اندن یه کو بلکه نه خیانه بن و حمید درک من هوله يعني مثلا problem عندن هنا problem عندن چیه نبونا رخنه دیگهشین لی رخنه جی نبون و هبونا رخنه جی به یکی را علاقه دارش برکو رخنه گرجی جناب خوینه ران نکرد چینه که خوینه ران هی کومه که خوینه ران هی او دست بیدکن رخنه دکن دنگیسن نقاش دکن بلام دکن جوان جوی گرسه نگر رخنه گردر دکن برای خالدینک خواندنک کوتر دکن و هاو بدن خواندنی خوا کاری مشاره رخنه کرنی بچکی دوکن ماموسته نعم واوجي بحمو بهذا جريداينه اوجي بسازيا نبونا خواندوان را علاقه داره اگر خواندوان هبن ترافا سازين پروردهی هبن زانگه هبن پرتوخانه هبن و رخنگرجی اوایکی خبری و اجنابوان سازیان جنابان کمان و درکبه لما جريداي رخنجي كيما طيبش بو هلبسه بيش يعني ديسا جبو رومانا كردي جبو چيروكا كردي نويسن داناسين دي بن رخنهي بن نرخاندني بن تين كدن تين نويسين لي سر هلبسه مخابن پر كيما بلكي هناكي برپرسياريا شاعران بخيجي يعني قالك جاران شاعر ديسا رخنه جلين شاعران او الباما كيما او يعني أنا نويسي نزو سابش جرك من نويسي با سيدة نويسي با سر برهمين هب للجامعة ملتكي هسيارن جالكي و رخنا جالك جارن وقت جايتية كشخصي جي تفهم كرن لو ما مروف نويرة حوالي خوشي أجنبي من نويرة لمروف فزيدا ناد سركو اگر هبه رخنه خو اشکره بیشه دنویسه که ده چیزان ببینه که دل درتن ده همو مروینش کسی نه همو جاران چتکی نورمال جی جمع وکی ایریشه که وکی سببا دلماینه که دیدیتن اره مخابن وصاي ما مستر سر چتیجی تماشوانی رخنه ده هبه چتکی کوتا نعجبان به ماموسون راست بيجن على توش دي تبا بيجا يعني راحت راست بيجن اجي وقت افكر سرچتي تماشوانك ما برسكن يعني برسيما برن سوازم يكيج وبرسن
helbestvanê ku herî zêde tê karî kî ye? دیسا دوکات Pirsaş mekinim. Ez dubare bikim ji were. yani دوباره پیش کنم Helbestvanê ku herî zêde tê karî kî ye? yani تکاری چیه من فهم نکر Ew jî min jî ji wan fav nekirin hûkan dîsa ji me bipirsin. Pirsgmenî dijî ez wê ji pirsim ji bo kesên ku dest bi xwendina helbestên Kurdî dike û çi pêşniyaz dikin divê jî kîjan helbestwanî dest pê bikin. Temaşevanek me pirsî ji we. yani yani او الگور خوینران چی دیگه هر اگر خوینره وها به کردی راست راست کردی دست بخوندن هلبسه کریه پیش نیازین جدا لیته کرن و اگر بره پاشخانه کویا هلبسه لگل ترکی لگل زمان دنیا جهانی لگل هلبسه جهانی هبه پیش نیازک دن لیته کرن لی بگشتی یک دیگه هر نفشه هواره دست پی بکه جگر خوین و عثمان صبری و قدری جان و جلالت علی بدرخان از وانا پیش نیاز کن Spas dikim mamoste. Ez dibêm dengê me ez çû hevalên me. Ez vê pirsê ji we dikim Yehyayê Omeriyê îro govegera roja got we nû helbesta xwe nivîsan. Hûn ê çi ji hev dibêjin? Her du Yehya Omerî werin ber ev hûn ê çi ji hev dibêjin? فرشاك زحمت Pişkî hûloyê. اما نقول انا ويركتر بزيادتر بنفيساج بكو از باوريان من از هيجي جوانم تبيكو از 33 سالي ما اللي از هيزا كدن بحرمندية كدن جوانية دا دبينم از من نقول انا زيادتر بخوينا زيادتر بنفيسا وبيترسن بخوينا وبنفيسان او من اغشي من ازويدا من هول دا ديسا وسابن من ديسا اغشي الخبرة Ez dibêm hîn hûn pir لو çûk hûn مثلا dest pê nivîsan binê kiribû. هاري سيدتين حسكرنجي هاري ين وان هيامان واز جوان بوم وهناكي بيجن ويراك بوم يعني من بيترس بنفيسان بيخام من بنفيسان من اف شيرات ديسا من الخاب بكره نوتنا زيادتر وسابن زيادتر بوين نهاجي 3 سال من 2 سال من الالمانيا مخشكي از نكارم ادبياتا كردي اساو ددن بشوبينم كتابن قابل كده كمان رياها فالان دينم لزواج بري نكارن بخوينم حقيقة شبال اندشين حياتي لسرمايا من انها پریوهین جوان شغانی او سردمین زانیه سردمین جوانیه نکو من گلک جشت خان گلک لکولی میکرد گلک برهم بکرد باخا قاید کرد نود گرتن تیجی او تاثیر اوی سردمین سر من و سر هلبسه من هيا وهلبستافني حري أول وشوا نيسان ماستر هلبسه يعني أو بحيث شوا هات من ليسه ده سبيكر ومن دليل تبكينا كي هيش من ليسه قبل من دس ليسه كر هش عوايه كي بوليتيك هش منديا كردوار مرة شيء بهو از بير او هش مندي تيري نذكر كو از بيجم فاز كرديجي بنويسن جو كل جام نمونات نقول لهم من تركيا ده سبيكر زاروكو او تبي يعني من دغاز بنويسن من شخار دفترك من هبو من نويسه يعني بيز يعني شاعرك باش يعني زانم نویسکارك باش يعني زانم چیک باش من واقع قید کردبو و اون هاو هم بیرام از دبیم او هیز چوکانی دوندری مرو چی دبه يعني مرو چوکانی چی بدورا مرو دیسا مرو مزن دبیج مرو سا وی هزی بردامام بکن از اون دو فکرم چتیج مرپرسکاتیه کی جان هلبستی دبه Türkiye'de her neziki xwe dibîne. Kîjan helbestiyan Türkiye nezikî xwe dibînin. Nav Türkiye erê Türkiye wan cemkarin bêjin kîjan ê bêtin nezikî xwe dibînin. Ez lê binerim vêj bibînim. هەلبەستە دەسترێن بەردەوام بۆ یەک کەلامێک ئەسەر زێدە یا ئەز ناخوازم بێژم هەری زێدە یا ڕاستی ئەو یانی ئەز ناخوازم هیەراشیە ناوبەرە
هلبس عند شيء من عبارة شعرين فجوان حزك من شيء من عبارة ديوانين خدا كش البرد لي وشيرين أو هلبس أجوي هلبس يحزك مقارنة برد فينا أريد شيء ده شيء ده سپاس دکر بس دسرين بردوام وكلامي دايم تبدويك هيا دخوينم سباوي دخوينم بو إيشال بشتي سرگيجيان كونجيني شكرني تاري تائيرو دسرين كلاما بردوام يا كسري وبردوام نابيت دامن هر كليكي دايم تهيا بدويك نزان كوبي سياوي دبيشنم وستارا ما يبشتي هركتني وهايتن غابا توتن رادبن و بيريتي بيچان از بيوار بنگيه چون اسوك سوارشاكيا من يك دربيه گچا من كزين درادموسم جينا منا چارگاوي براوستان نزانه نمانال تو دري دبواري من شورشا مال سرپشكيين دراسایی در دنیای تربلی قالين من سر هسپان دانين شير شورازيده بزاري وان دكم چكا من دنيا فرهنگ من حس كر جاركيج اشتارا شبين رون دمي و باران حكم لي ندكر وها بدوهر دچرسي دمين قطران غازي تدكر اشتار ليلي ستيرا سبي دو حد جاران بلو ترج بهشتي حسرتك سعيد سري شوقاته دو حد جاران مش تمام كلامان حسرت و بارانتر ويغاوي دموزي مغل الموزلاني جنيران دكا بمره سباستر نرجة ديواني و تنبي ستار بو جردا چخداي هم بيامن بكن ام دورو هرن ابيني بريده سارگونن كتي آنوبي سنكور ام هاتن باجير ددس مده چو و ساتوره هر سامه داوه دحلينه رابه لو هوال عجيد لو ما مريشه ام دكن بارگها داويد هاركن ددس مده خويناويا بوبلات لا اشتار شوين رون وره دوما گرزک ستر بینه بینه گرزک گرستر و امله بگرن املور چه بکن مرن و جین ندیدی بلا دنگه منش حریه با نجیش دنگه ازلا زال انا امش بره و پاشتم و پنج فهمه بیروکه لد ما خلقنا حسب جاركيج اشتار شبين رون لمي و باران حكم لي ندكر وها اشتار بدوها ودبيجي غابا دوسيجا مسانان بولك نوما بولك نوما مشكلي ما سكا سپاس دکم مامۆستا دەست خۆش کە داوە ساغبە چەتێژ me pirs hatine hevalek me pirsî dibe gelo helbest ji bo we jan e an jî derman e êm ez dibim dermanê dê ez ji we dipirsim mamoste اجلي بدرمانه يعني هلبست جبو من چند روز برید صحبت کردم بود يعني خیره هلبست دشین اجبو خد بشین يعني هلبست هر دری جیانا منه و هر دری من رایه یا روشتنه کو از هلبست نفکرم او راحت نبیم يعني او قابا کو از حیات دوستم شکر دوستم کاروبار دنیای دوستم هلبس بهوارم من بته او مجولیا به هلبس را حیات البر من خوش دکه سوی دکه کو از حیات را بگیره ji bo we helbest jiyan e pirsik dijî çetê hatiye tu ji xwendewanê xwe çi dixwazî tu dikarî anî xwendewanan Kurdî pênase bike an rehne از خواندوان کردی نکارم رخ نکن جا کو آمورین دسته مده تشته دسته مده او قاسه یعنی هم بکارن او قاسی ببین پوتانسیل همه یا کو منیشان دایتن اوه سازیه متونه هزاران خمین مهنه وک مگود کو کلکا منتن ناهیلنم خواندنه خوش بکن ناهیلنم
چیزانم هەلبەسێکی یاژی بەرهەمەکە دلێ خۆ بنویسین ئەوەی و پێویستە خەباتە کوژێرە پێویستە خوێنەرێن کوردیژی ئەو کاسنیانی گۆر ئەو کاس تونەبوونێدە ئەو کاس تێکچوون و چیزانم هەزار خەمێن کوردبوون و دنیایەدا em rexne nakin dêm pêşniyazkî ji wan bikin یا پێشنیازان من ئەوە گاوە خوێندن ئەگەر شتێک ناعجباندن شتێک نەب دلێوان ببلا ئەشکەرە بێژن و بنویسن یاشی ئەو دێ بەرگە ئەوانە خوێنەریە وێ کورتتر بکەن کارە بن پشکلێکی دەشی بەرهەمان بنویسین ئەو وێ هێلاوێ هەیە گاوەکو مرۆڤ بەرهەمێکی بخوێنە و مرۆڤ بەر لێ میشەیە خوا دنویسە بێن خوا سەرێ دنویسینە ئەو دیگە کۆشەیەکیژی بڕێک پێکتر بخەبتە دوان مەسەلەیاندا خاصمە هەوارێک من دپرسیە دەبێ گەلۆ لە گۆری شایرتیا و ئێمە بێژین گەلۆ لە گۆری هەلبەستبووناوە یحیا و شاعیرین وی پەیوێ کینگە ji watê diwestin pirsu ku gotinin پرسەکە زۆر کەنگی ji watê diwestin peyv gavakû elhest xemeke yani xema watedayînê şair be û wê her wê xemê nêzî peyvan bibe nêzî berhemekê wê xemê binivîsîne peyvên ku her peyv nikarin wê xemê zêde rabikin û diwestin hin caran belkê lazim e mirov rahetî binivîse bêyî ku endîşeyeke peyamdayînê endîşeya nîşandayîna tiştekî bixwe bişîne Pirsême maşallah pir ji mertên helbestvanê ku herî zêde li ser ve bandor kiriye kî ye? helbestvanek wisa tune ye heqeqetan lê her helbestvanê ku min xwendiye tesîr li bin kiriye gavek berê jî bikurde ez naxwazim hiyerarşiyê navbera helbestvanên xwe de çê bikim ji helbesta cîhanê şair hene min gelek ji wan hez kiriye û ez ji wan fêr bûme helbesta Kurdî de wisa nefşên şairên ku hevalên min yên xwe bi heman nifşîdene ji wan fêr dibim û şairên baş in wisa lê eger tedî mirov dixwazin navan bidin ji edebiyata cîhanê min bêjin ji Arthur Rimbaud bigire heta Charles Baudelaire heta Paul Celan heta Adonis û heta Sohrab Sipehrî heta şairên İspanyolî heta şairên Türk yên Cemal Süreya û hevalên wî edebiyata Kurdî ji helbesta Kurdî Abdullah Pêşe ye Arjen Alî ye Berkem Bere he Kawan Emir e Osman Mehmed e Reynaz Çiyan e Fatma Savcı ye Gulîzer e çizanin hevalên min yên nifşê min in Emerîk e Rizgar e Şehmûz Kurt e De Alend e Elxan Loran e Rêdûr Dicle ye hemiyan tesîr min kirine û ez ji wan hez dikim yani ji helbestê wan imkanim bêjin helbestvan kiş li ser hev bandorê didin hev yani bêguman yani her berhema ku em dixwînin şiklekî tesîrê li mirov dikin yani lê navberê de hinek nav nehatin bîran min jî hêkî nav zêde ne hingî ku şairên ku bi helbestên xwe bi fikrên xwe tesîr min kirine hingî zêde ne caran navê wan nayê bîran min lê ev nayê watê ku yên ku min gotine ew şairin ku ez bêyî wan yani ew nebin ez ê tunebim hemû şairên min ez ji wan hez dikim tesîr bikirine lê yên ku navê wan vêyekê lê de nehatin bîran min jî hene nivîsandinê dibe behçet jî heye behçet jî heye çawa nivîsandinê wan ji bîr nekiriye mamoste hêdiyê dî em ber xelasbûnê dirin lê ez dixwazim ji we bipirsim gelo projeyên wanî nû hene we dest pê kirin projeya min a nû tune projeya min a nû ez dixwazim teza xwe biqedînim teza min berdestê min e û nava salekê salonî vekê de eger ez vê biqedînim
از یکی پاش میان از پاش اگر هم نوع پروژه دیگر پاش در کنه از نخواستم پروژه بحث پروژه هم بکنم پیک نینم نخواشه که hem de ben de projenin که فهم aynı gotine wenin dawi ji temaşamanî me her be mukarim bêjin از سپاسی وان دکم سپاس با سبراوان و با پسیوان بالاوان آبا گلک سپاسی وان دکم کن هر هدن و البته کردی زیادتر بخوینن زیادتر بویرکی بخوینن رخنه بکن بنویسن شهری بکن بالاوان آبا اجي تخوازم مامۆستا يعني em gelek spasiya we dikin ji bo nirxandin û gotinê we yên girîng dixebatin û serkeftinê we de borene û heta bernameyek din bimînin xêr û xweşiyê di temaşevanên hêja êvara bimînin xweşiyê de êvar baş از کام بود ندال بیشتر جنیان برنامه تگر nana hîn me negirtim kar bêjim از گلک سپاسیا کردی خانه آکادمی و سپاسیا تدکم جین هر هدن و مازوانی یک باش کرد باش آماده کیه مالات آبا کن هر هدن یا برنامه این و دیگر êvara baş bo we û bo hevalên bîner û guhdar spas darim mamoste êvar baş xwe baş binerin xatirê we